Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musielele le ola ka Stanley Tlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube go bose go lemoga ka tshedimosetso. Since 2023 there has been a surge in extrajudicial killings which IPID has noted with great concern. Tsere kwa setlhoe mo kgasong ya rona segong jono solofela go utlwa fa gareng ga tse dingwe Lieutenant Colonel Dina Gavenda a tlhotse a nelana ka bopaki jwa gagwe kwa komishining ya Matlanga. MEC versus Morwe, who used to be the MEC for transport, will now become the new MEC for arts, culture, sports and recreation. Tonakgolo Lazarus Mokgosi o dirile diphetogo go kabinete ya kgotla khuduthamaga ya porofense. It is with great humility and profound sense of responsibility that on behalf of the Republic of South Africa, I accept the SADC chairship for 2026-2027. Tona Ronald Lamola o tla dirisa bonnastiro jwa SADC go matlafatsa dikgwebisano gareng ga dinaga tsa SADC baeteledipele ba SADC go solofeditswe go tlhabolola kwa toropong ya Durban go tsenela kopanokgolo ya bo 46 ya SADC ya ditlhogo tsa dinaga bokhutlo jwa peke eno. He's playing right back that day. Lunga came on. He has a chance. Oh, Moremi against his old team. Mo go tsa metshameko dipholo tsa metshameko ya ligi ya Betway. Mogaetso madume tsa segong jono re di sibula ka gore kgotlatshekelo ya molaotheo e kgapetse thoko topo ya go ikwela kwa go yona kgatlhanong le kiletso e reboletse moporesidente Cyril Ramaphosa ke kgotlatshekelo ya kgolo ya Western Cape. Kgwedi e fetileng kgotlatshekelo kgolo ya Western Cape e emisitse dithetso tsa botlhe tsa komiti e malebana le go ntsha moporesidente mo maemong go santse go letilwe kgotlatshekelo sešwa ya pegelo ya panele e ikemetseng ya Section 89. ATM EFF le MKP ga mmogo le komiti e ka ga go ntsha moporesidente mo maemong di ne di ikwetse ka tlhamalalo kwa kgotlatshekelo ya molaotheo. Mo go tse dingwe komishini ya Matlanga e utlwile gore setlhopha sa tiro sa dijanaga tse di rwalang madi kwa KwaZulu-Natal ka fa tlase ga taolo ya ga Lieutenant Colonel Dina Gavenda go begwa se bolaile Gavin Loftus yo go tweng ke moeteledipele wa segongwana sa diritibatsi le diteraka tse di gogang dijanaga tse di senyegileng mo maemong jo mo moeteledipele o mongwe Calvin Naker. Se jaana komishini e ne ya e fetola megopolo ya yona kwa ditatofatsong tsa dipolao tse di kwa tlase tse di kwa ntle ga semolao tse mo go tsona o latofadiwa gongwe kgotsa ditlhopha di tsa tiro ya KwaZulu-Natal tse di lebileng babelaelwa e se mo go ka tshwara mme e le go bolaya. Motlatsa mokaedi wa dipatlisiso wa lekala la IPID kwa KwaZulu-Natal Len John o ne mo bopaking jwa gagwe a tlhalosa ka magato a dipolao tseo go tweng di mo matsogong a ditokololo tsa setlhopha sa tiro sa sepodisi kwa KwaZulu-Natal mme a re seo se kotsi thata gore digongwana tsa disenyi di kgona go tlhotlheletsa ditlhopha tsa tiro go bolaya bao di kgatlhanong le bona. Since 2023 there has been a surge in extrajudicial killings which IPID has noted with great concern. Between 1st of April 2023 and 31st of May 2026, IPID investigated over 300 cases, of which 77 cases involved the deaths of 149 people as a result of police action by the task team. John o tsweletse ka go tlhagisa polao ya ga Bevan Loftus ka Moranang wa 2023 yo e neng e le moeteledipele wa segongwana sa diritibatsi le go rwala dijanaga tse di robegileng jaaka sekai. John a re dipatlisiso tsa gagwe di bontsha fa Lieutenant General Govenda a ne a romela setlhopha sa gagwe sa tiro sa dijanaga tse di rwalang madi go dira tiro eo mo boemong jwa yo go tweng ke moeteledipele wa digongwana Clive Naker. Mme gatwe o duetse diranta di le dimilione di le 2.5 gore tiro e dirwe. Between the 29th of August 2022 and the 18th of December 2023, cash deposits aggregating to
2,343,050 rand were made into the bank accounts of Lieutenant Colonel Dina Govender and his wife, who is also a SAPS member. Mo godimo ga moo John o tlhagisitse fa kgetsi ya ga Loftus le ba bangwe di tshwana fela ka are ke tsa dipolao tsa batlhankedi ba puso mme bone ba re ba belaela ba tlhasetse pele mme sepodisi se be se ikarabela. The task team entered the flat. They alleged that Bevan Loftus and the other 4 occupants shot at the police, and they returned fire, fatally wounding all 5. Despite allegedly being shot at by 5 suspects, none of the members of the task team suffered any gunshot injuries or indeed any other injuries. Dithetso di a tswelela. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlomaditse lenaane la tsamaiso le lentshwa la mesepele le le itsegeng jaaka Electronic Travel Authorization kana ETA ka gore ke sesupo sa fa naga eno e na le bokgoni le tshireletsego. A re lenaane leno le le tlhomileng kwa boemelafofane jwa boditšhabatšhaba jwa OR Tambo le tla dira gore ikonomi ya Aforika Borwa e gaisa le dinaga tse dingwe le go thusa go baka ditšhono tsa ditiro. A re se ke sesupo sa gore naga eno e ya fetoga ya tlhabologa le go tsamaya le dinako. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlomaditse lefapha la merero ya selegae le bothati ba taolo ya melelwane BMA ka go bo ba lepalepane le manana technology le go netefatsa fa go nna le diphetogo tse di botlhokwa jaaka lenaane tsamaiso la merero e ka ga mesepele le le itsegeng ka Electronic Travel Authorization ETA. Fa a ne a tlhoma lenaane leno, Mopresidente o rile se ke phetogo e botlhokwa e le rilweng ke lefapha le BMA. It's a real joy and a pleasure to have this opportunity. Earlier we witnessed how, as we tested the electronic travel authorization system, how it was demonstrated when a passenger arrives. Mopresidente Ramaphosa a re gape ETA e ka ga ikonomi. O begile se a lebile ditlhotlhomiso tsa sešeng tsa ditiro tse di supang fa botlhoka tiro bo oketsegile. Mopresidente a re ETA ga e ka ga merero e amanang le mesepele fela mme tlile go nna le seabe mo go bakeng ditiro. In the global economy, accessibility matters. Investors compare countries. They will compare how we compare with another country. And I always tell my colleagues on the cabinet that as we do anything, let's see how other countries operate. Tona ya lefapha la merero ya selegae a re ETA e tlile go fokotsa tsietso e golaganeng le kopo ya divisa ya pampiri. Gape e tlile go letlelela batho ba ba tsayang maeto go boloka divisa tsa bona mo di smartphone tsa bona. The face of the traveler becomes the key that determines whether they may enter rather than a physical document which can be manipulated. This feature has also laid the foundation for us to significantly reduce immigration queues. Lefapha la merero ya selegae la re katlego ya ETA e tshwanetse go lekanyediwa ka ditšhono tse e tlileng go di baka tsa bojanala le babeeletsi ga mmogo le tsa ikonomi tse di tla kgonang go baka ditiro. Modulasetilo yo sa tswang go tlhongwa wa dikgotla tsa ditona tsa SADC Ronald Lamola a re Aforika Borwa e tshwanetse go etelela pele lenaane la tlhabololo loago la ikonomi go raralla Aforika Borwa jwa Afrika. O ngangile ka gore kgaolo eno ga e ka ke ya tlhola e ikaega ka go romela diminerale tsa yona kwa ntle mme e tshwanetse go aga madirelo go matlafatsa kgwebisano le go baka ditiro. So South Africa need to take leadership on industrialization in the SADC region. That must enable us to trade with each other products that we have already together. And we already have a list of about 10 products that were presented here, which are mostly from the SADC region, copper, gold, platinum, 10 of them that we export all over the world, that we can beneficiate
in this whole region. Already that plan has been put in motion, and also in relations to manufacturing, but also in relations to the energy SADC power pool. We are also the leading energy producer in the region. We need to spare the entirety of the region to be able to have the same capacity support, complement each other using the protocols that SADC has already developed. But this meeting helps us to assess how far have we gone in industrialization, how far have we gone on the SADC energy power pool, but also in terms of intra-regional trade within the SADC region, which is at 20%. We need to be at least at 50%, and we have to say to the ministers of trade, by when must we do so? So this meeting is very key to make that assessment. re boe gape re go amogela mogaetso mme re tsholetse ka gore lekala la sepodisi le le batlisisang bosenyi the Hawks ga le ise le kgapele thoko kgonagalo ya go tshwara batho ba bangwe mo kgetseng ya polao ya ditokololo tsa lekala la le kgatlhanong le digongwana le basadi ba le babedi kwa Reiche Park kwa botlhaba jwa Johannesburg. Mmelaelwa wa dingwaga di le 23 o tlhotse a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Boksburg ka ditatofatso tsa polao. Kgetsi e buseditswe morago go fitlha kgwedi eno e le malatsi a le 25 fa go santse go letile kopo ya beile. Tokololo ya segongwana Regan Collins o lebanwe ke ditatofatso di le mmalwa di akaretsa di le 4 tsa polao e le nngwe ya maiteko a polao ga mmogo le kgothuso mo maemong a ka nnang kotsi gareng ga tse dingwe. It is pivotal that I mention that my client does not have any previous convictions, was never found guilty by any court of law in the Republic of South Africa. But however, Your Worship, he does have pending criminal cases. And all those criminal cases, Your Worship, pending criminal cases, are actually appearing in this court, Boksburg Magistrate Court. Puso e bega fa ile ene yo thuntshitseng le go bolaya mapodisi a mabedi le basadi ba babedi kwa Reiche Park o tshwere morago ga gore dithunya tsa mapodisi ao di fitlhelwe kwa lefelong la baipei kwa Germiston. We do believe that he was not alone in doing this heinous deed. So we are not ruling out the possibility of other suspects being arrested as well as additional charges as the investigation unfolds. Go ya ka di Hawks, Collins o na le dikgetsi tse dingwe di le 5 tseo a tshwanetseng go di arabela mme bontsi jwa tsone di amana le polao. He is a well-known gangster in Reiche Park, and the investigators connected the dots as soon as they profiled him and found out that he also has outstanding cases that also happen in Reiche Park. Collins o solofetswe go tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Boksburg fa Phatwe a le 25. Maloko a ANC a tlhotse a gakologelwa moswe Mzikaifane Mzi Khumalo jaaka motho yo boikobo a kgathelela batho le go direla lekoko ka botshepegi. Khumalo tlhokafetse ka Mantaga le dingwaga di le 54. Badira mmogo nae ba re o ne a kgaratlhela ditshwanelo tsa bašwa dipusoselegae ga mmogo le kokoano theomolao ya Gauteng. Loeto la sepolotiki la Mzi Khumalo le akaretsa maemo a boeteledipele mo leaking ya bašwa ya ANC mo pusong le mo ANC ya Gauteng. O dirile jaaka meiara wa ntlha wa masepala selegae wa Rand West City go latela go kopangwa ga di masepala tsa Randfontein le Western Area. O ne morago a dira jaaka mokhuduthamaga wa Cokta wa Gauteng. Badiri mmogo ba mo tlhalositse jaaka motho yo boikobo segatlamela masisi ebile a tlhaloganya sentle merero ya gagwe ya sepolotiki le go bua ka ga go ikanyega ga gagwe mo go tlhabololeng bašwa le go matlafatsa setšhaba. A very humble comrade, very clear on his political positions, and we respected him for being consistent on principle. As a committed and activist leader of young people by then, who played a critical role in the democracy chain, in the final chain of our democracy. Fearless and a brave comrade who stood by his convictions. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a re Khumalo e ne le tokololo e ne ikanyega
le mokgaratlhi o mokgatlho o neng o ikaega ka ene nako nngwe le nngwe fa o mo tlhoka. Mbalula a re Khumalo o dirile tiro nngwe le nngwe e neng a e fiwa ka manontlhotlho go sa kgathalesege gore ke efe. We are really sad about losing Mzi at the time when we needed his skills, his capabilities, his activism in the campaign and even beyond. Kopano e kgethegileng ya kokoano peomolao e tla tshwarwa go tlotlomatsa Khumalo yo neng a dira jaaka tokololo ya kokoano peomolao ka nako ya go tlhokofala ga gagwe. Mitirelo ya matshediso e tla tshwarwa ka Labone kwa Randfontein. Khumalo o tla bolokwa ka Lamatlhatso mme dintlha tsa phitlho di santse di konosediwa. re boe gape re go amogele mogaetsho mme re tsholetse ka gore tonakgolo ya porofense ya Northwest Lazarus Mokgosi o dirile diphetogo go kabinete ya kgotla-khuduthamaga ya porofense. Wessels Morweng o tlositswe go lefapha la tshireletso ya baagi le tsamaiso ya dipalangwa go ya go la botaki, setso, metshameko le boitapoloso, mme Virginia Tlhapi o tla nna mokhuduthamaga wa lefapha la tshireletso ya baagi le tsamaiso ya dipalangwa. Mokhuduthamaga wa lefapha la thuto Viola Motsumi o tlositswe mme Desmond Mohono yo ntse le mmusa kgotla o tla nna mo tlhakong tsa gagwe. Ke lekgetlo la ntlha tonakgolo Lazarus Mokgosi a fetola khuduthamaga ya gagwe go tsweletsa pele maitlhomo a gagwe mo tsamaisong ya bosupa ya puso ya porofense. And having assessed the performance of various departments, I've taken a decision to make the following changes in the executive. MEC Wessels Morweng, who used to be the MEC for transport, will now become the new MEC for arts, culture, sports, and recreation. MEC Virginia Tlhapi, who used to be the MEC responsible for community safety, who's responsible for arts, sports, and culture, will now be the new MEC responsible for transport. I've spoken to the Speaker of the Legislature, Dr. Sebonda Sammashone Desbo Mohono, that she must accept to become the new MEC for education in this province. Le fa ANC mo porofenseng e amogetse diphetogo tseno, Makoko Kganetso one a re diphetogo tseno ga di mosola. Rona re le EFF re bona ANC e dirisa puso go setlela their own political scores. So premier o tseya tšhono e ya puso go settle discourse against ba loreng ba different in so far as their own internal politics tsa ANC are concerned. There's an issue of power struggle. That's where it is, because how ka shebella the premier made a commitment that is going to review and also reshuffle based on the issues tsa competence and also service delivery. But also he just changes same people ba loreng that within his cabinet o answer from one department to another. Diphetogo tse di rilweng today di bontsha gore e ne le about go bankanya puso or anything. E ne bontsha fela premier ona batla ba bontsha gore ke nna mo premier wa province and ha ke batla nka le ntsha, because le go ntsha ga ntsha gona le baetele dipele kapa matona e leng gore mo pusong di MEC tse leng gore di perform if it was about performance. Mokgosi a re maitlhomo a gagwe ke go tokafatsa seemo sa ditirelo mo profenseng. Zeblon Maine, SABC News, Mahikeng. Bokana ka dikete tsa baamogedi ba madi a dithuso a puso ga ba duelwa, se ke ka ntlha ya go se ikwadisetse sentšha. SASSA ya re thibetse dituelo tsa baamogedi ba feta dikete di le 7 bao ba reteletsweng ke go ka ikwadisa sešwa. SASSA ya re ikuetse go baamogedi go tlhabola dintlha tsa bona tsa botlhokwa, seno go tila go sa duelwe. Bano ke bangwe ba baamogedi ba ba reteletsweng ke go tsaya tsia boikuelo jwa go tlhagisa gore dintlha tsa bona tsa madi a thuso go tswa kwa SASSA di sekasekiwe gape. Gompieno ba ne ba itshokela serame go ya go baya dintlha tsa bona mo dinakong. Ke batho ba le dikete le 715 ba e leng baamogedi ba thuso eno ba go kailweng ba sa ikobela taelo eno. Setheo seno se bolela gore thulaganyo eno ya ngwaga le ngwaga e botlhokwa thata go thibela tsietso. In the province, last year we spent about 7 billion alone for grant disbursed. So for us it's quite important that we ensure that those that get those grants are actually eligible
to get those grants. Batho ba ba kailweng ke bagodi ba ba itlhagisitseng ka namana go tla go thusiwa. I came here because I did not receive my social grant. I was told I need to do a grant review because I won't receive my money. I'm here for a review and I have been coming for over 2 months now. As you can see now, I'm here. They are willing to help me. Setheo se kopile ba amogela thuso go tla go baya dintlha tsa bona mo dinakong go tila gore madi a bona a dikotlo a se ka phimolwa. Go begilwe letlha la bone la tikologo ya tuelo ya kgwedi le kgwedi ya madi a dikotlo ya baamogedi ba madi a bona a dirisitsweng ka ntlha ya go sekasekiwa gape ga dintlha tsa baamogedi. SASSA ya re baamogedi ba ba sa itekanelang kgotsa ba sa kgone ba ka supa moemedi yo o ka ba thusang ka tsamaiso ya tshekatsheko eno. Thapelo Khomotshwane, dikgang tsa SABC. Kimberley. Magaetso dindelekalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho boinelo mo lebimang go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gagwe. Ke leboga Katlego ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegojo fa re lebella ko bokoni bophirima le karolo ya Free State go tla nna le pula diperesente di le 30 botlhaba jwa naga karolo ya Richards Bay go ko karolong ya Eastern Cape di tla itemogela pula ya diperesente di le 60 re lebella ka moso botlhaba jwa naga gape botlana le gone go itemogela mo one fa re lebella gape go rela karolo ya Eastern Cape go ya go bophirima jwa naga go tla nna le gone go aparelwa ke maru ba maemo a bosa bana le gone go re tsibusa ka diphefo tse di matla go karolong ya Limpopo le Mpumalanga fa re lebella go bophirima jwa naga go tla nna le diphefo tse di matla mme re lebella karolo ya Lebopo e tla nna le gone go aparelwa ke makhubu re lebella ka moso diphefo tse di matla di nna le gone go tswelela gape go bophirima jwa naga fa re lebella di-temperature tsa rona Johannesburg e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 14 Free Enageng le teng ka digata di le 4 go a go di le 16 lebella go Carltonville ka digata di le 6 go a go di le 16 mo Limpopo lebella Thoyando ka digata di le 11 go a go di le 17 Polokwane digata di le 5 mo mosong go a go di le 17 mo Thapameng Thabazimbi ka digata di le 6 mo mosong lebella mo provinceng ya Mpumalanga Skukuza ka digata di le 11 go a go di le 12 Carolina tla nna tsididi thata le Emelo ka digata di le 2 mo mosong Secunda tla nna le gone go nna tsididi ka digata di le 2 go a go di le 14 mo Thapameng KwaZulu-Natal Ulundi ka digata di le 8 go a go di le 17 Emnambitsi ka digata di le 4 go a go di le 16 Kokstad ka grata e le 1 go a go le 13 mo Thapameng lebella mo Eastern Cape Komani ka digata di le 3 go a go di le 18 Enxuba ka digata di le 4 go a go di le 20 Kwano Joli e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 mo mosong re lebella mo Western Cape Beaufort West ka digata di le 9 go a go di le 23 Lensburg ka digata di le 9 go a go di le 24 re bella go Worcester ka digata di le 10 go a go di le 25 lebella mo provinceng ya Northern Cape Kurumane ka digata di le 7 go a go di le 18 Calvinia ka digata di le 12 go a go di le 24 lebella mo provinceng ya Free State Botchefile ka digata di le 6 go a go di le 13 Bloemfontein e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 15 lebella go Welkom ka digata di le 4 go a go di le 15 mo Thapameng fa re lebella mo bokoni bophirima Rustenburg ka digata di le 8 go a go di le 17 Swaziland ka digata di le 6 go a go di le 18 fa re lebella Taung ka digata di le 8 go a go di le 18 mo Thapameng mo gaetsho mo bosa fella fano a re kopane gape mo nakong e tlang.